Mahamaya constituency along long Ekesom Pardon Ron. Six kilometer Tesojur Ahitika Pachingtur Japan Council Pen Sayamu Kiding. Tarabasa Hawar Edonehem Voaso King Hong Plik Clan. Cardom News Time Long Peneli Tari Chisong Tero Number Tangton Pen Arjata. Ningkan Kimi Panitom Arni Mahamaya constituency along long Ekesom Pardon Ron Abirta Cut News Long Nangle. Grape ho Mahamaya constituency along ta Kachingtora Tawar Keran Japan Arkoi Kithom Arni Pardon Ron Long Priatim Long E Sompon Samilang So Development Block Angkang 36 NH Pen Baputi Teron Arong Adak Pokia Tawar Mitar Parohini Kasalam Japan MEC Lunsing Teron Arideng Pen Long E Sompon Lo Along long eke sompona mo along Samilang So Development Block a video Mitali Kathar P VDC amay pu long sing tok P BLCC amay pu Sarat Sing Teronatum Chitong Dun Clodar lang so long Calvart Teke Rong P arong along Pokia Tawar Narlong ati Pokia Tawar Kasalam Japan ta MEC Teron long e sompon tu Ilitum Mahamaya Hawar Pen long eke sompon Chenglo La so poki pot abang ke nang litum pha nili nang chuning ri bang la hello nang litum lang dun payment noi a quality ka do beta nang litum cherap chito du noi a the litum ke develop nahi pusi ke dam ta por ri tame entire kar biang long a rat tum ta aning ke ha isi puriborton nang gi pu pencheng lok si litum sarkar pini nang dolo ake hai tuliram rong hang sara hin pensi litum acm lo lang li hin pensi sarkar dolo pini litum along tin pini mohamai palam kali Ilitum sabista homosi along sitame ilitum development account ke claim bon kacebai ilitum MEC penceng log radatum kacebai adu jang lungan kadu ka beche mathasi ilitum claim dun pamenoi alang le VDC sitame dolo alang litum pencing wa ching saira kadu be account sita me sen pen ka pachun kon thegia phan nili MEC hoina litum rada phan chuning ri ponlo Lamding at toward 6 km Tesojur Ahiti Kapaching Tor Japan Karbiang ng Autonomous Council Pen Asonason Kaching Toramo Chiparideng Pon. Dipu lamding at toward 6 km Tesojur Ahiti Kapaching Tor Japan Chutiki Mate Agriculture Chojor Cholang Ahin Pen Hiti Ahem Kimi Si Panong. Tesojur Ahiti Kapaching Tor Japan Amersing Tiso Roton Teron Lapen MLA Sumrong Hang Varsay Kipi Japan Lamchak Chipi Alang Tumbiha ke Klem Chihong O Nang Lang Puta Kachitong Aradapan Tan Pachini Tesojur Bajar Committee Lapen VDC Amaipu Lawrence Rong Hang Atumta La Sojay Megalong Chitong Dun Rinti Normalam so por Pandina Parman Birta Wington Ponik Sine Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasan, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbianglong.
Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Holy Child Academy, Lurulangso, Difukarbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kechu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihin mo pipotot birtalong wang tulum. Walking hong nipuke baduta chini. Bontai ilitum aking hong priavo teklong lote walking hong nikali hong pripusi ningje horji. Tangte la soking hong priavo konat lo kido. Aking hong priavo pan langji pulote Haurogat subdivision arlo Tarabasa hawar dam nangji. Tarabasa pen kilo kilometer isi damlote aking hong pli la pen awengkong pli. Avo pan tekdam longpo. Bida sing terona hemsi laso keng hong pliavo ki pipusi kat news long birta nangle. Bonta akeng hong pliavo so tilot puse ahem pupen birta pachini. West Karbiang long baithalang so hawar long rea long kepatu hiniang deng karbi korpho football kachepate arkoi hiniarni angdung kiti pathupen pajut pontang lo. Long rea maker karlitang long sing senar lapen nirola terang piaphan kachikimo pen kibi karbi korpho football kachepate tungjang lapen lijang angbong si angdung kiti chepate pupu angbong kepatu kachedai koi kai ajok api tiebreaker pen si tungjang lapen lijang angbong kerem ke hai chepatini tungjang atom lijang aphan pli phaiwe abol thapsi ke hai nong e parisim thu kachetham dam nangja kineng sot chuning ta tungjang atom si angdung kitianong e chepalong iam rupsing teron West Karbiang long BJP mai pu arun terang lapen ronga saratum angdung kiti kachepati langdun pen ke hai kerem atuma phan nong e bajirdo Karbi News Time bang kila puan si Kang Ton Poniglo lai bom the Cut News Channel do mi thak me kurang thu